kubyumvisha biragoye kubyemera, nanone biragoye kubyumvisha ko byakozwe n'akaboko k'umwana w'umuntu. Ariko nanone niba usanzwe uri umu engineer urabyumva cyane. Uko isi igenda itera imbere nako iterambere ry'amazu rirushaho kugenda yihuta ku muvuduko udasanzwe, aho hari kugenda hubakwa imiturirwa miremire cyane ku mpande enye z'isi, imiturirwa rwose igera ndetse ikabakaba ku ijuru, iyi bita gratte-ciel. Ibi birajyana n'ubwiza ndetse n'ubukomere by'izi nyubako, hamwe na za sanseri za rutura, amarangi utamenya uko ateye, n'ibikoresho bigezweho nka za mudasobwa, internet n'ibindi. Umunyamakuru Bill Cole ukorera urubuga rwitwa Your Trip Agent yakoze urutonde rugizwe n'imiturirwa miremire igera ku 10 iyikora ku bicu, igezweho kandi isumba iyindi hano ku isi dutuye mu kinyejana cya 21. Imwe muri iyi miturirwa yatangiye kubakwa mu guhera mu 1930. Ku Isoko TV nayo yabateguriye urutonde rw'imiturirwa 10 isumba iyindi hano kuri isi dutuye, imiturirwa rwose iyi ngiyi bita gratte-ciel mu ndimi z'amahanga. Tudatinze reka duhere ku mwanya wa mbere tugeze ku mwanya wa 10 dukurikije uko zigenda zisumbana. Ku mwanya wa mbere turahasanga inyubako yitwa Burj Khalifa. Iyi ni inyubako yubatswe n'umuengineer witwa Adrian Smith iherereye i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Niyo nzu ndende ku isi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 kugeza magingo aya. Ifite uburebure bwa metero 829 na santimetero 8 z'uburebure, ikaba igeretse cyangwa ifite ama etage agera ku 163. Ifite ibyo twakwita nka parke 7, ifite ibyumba byo kuraramo bigera ku 30,000, ifite amahoteli 9 muri yo, ifite centre y'ubucuruzi, ifite ikiyaga muri yo. Kubera uburebure bwayo n'ubwiza bituma ba mukerarugendo baturuka imihanda yose y'isi baje kwihera ijisho aka kataraboneka ko mu Barabu. Burj Khalifa kugeza magingo ya niyo nzu ndende isumba izindi zose ku isi. Ku mwanya wa kabiri mu nzu ndende zisumba izindi zose ku isi zibita gratte-ciel turahasanga inzu yitwa Shanghai Tower. Iyi nzu iri ku mwanya wa kabiri kuri uru rutonde rw'inyubako ndende ku isi, ifite uburebure bwa metero 623 iherereye mu gihugu cy'Ubushinwa rwagati mu gace kitwa Ruijazui mu mujyi wa Shanghai. Iyi yarangije kubakwa mu mwaka wa 2015. Iyi nyubako ishima ku ijuru yubatswe na kompanyi y'Abanyamerika yitwa Gensler, ariko imirimo yo kuyubaka yose yari ikuriwe n'umu architect w'Umushinwa witwa Zhuo Jian. Iyi nzu igizwe n'inyubako 9 ziburungushuye, ikagira ibyumba 320, ikagira centre y'ubucuruzi, ikagira restaurant, ikagira za jardin, ndetse ikagira naho abantu rusange bahurira bakaganira ndetse bakitegereza umujyi wa Shanghai. Ku mwanya wa gatatu mu nyubako 10 ndende ku isi kurenza izindi turahasanga inzu yitwa Makkah Royal Clock Tower Hotel. Turayisanga ku mwanya wa gatatu iherereye i Makkah muri Arabia Saudite. Ifite uburebure bwa metero 601. Iyi nanone bayita Abraj Al Bait Tower. Iherereye bugufi cyane no ku gicumbi cy'idini ya Islam i Makkah, ahaherereye umusigiti munini kurenza iyindi yose ku isi. Uyu musigiti witwa Masjid Al-Haram. Iyi yubatswe kugira ngo isura nshya kandi igezweho uyu mujyi, ndetse no kujya yakira abayoboke b'idini ya Islam baje gukora umutambagiro mutagatifu. Ifite ibyumba byo gucumbikamo, amasare y'inama, ndetse ifite na sare nini cyane ikorerwamo amasengesho. Iyi nzu yubatswe n'umu architect w'Umudage witwa Mahmoud Bodo Rash. Umwanya wa kane kuri urutonde rw'inyubako 10 zirenze izindi mu burebure cyane ku isi turasanga inzu yitwa Ping An Center Financial International Shenzhen. Iyi nzu ni ya kane ku rutonde rw'inyubako zihiga izindi mu burebure ku isi, ndetse ikaba iya kabiri mu burebure mu gihugu cy'Ubushinwa. Ifite uburebure bwa metero 599, ifite cyangwa igeretse inshuro 115 zose. Nayo ifite centre y'ubucuruzi, ikagira za biro ndetse na terrasse d'observation n'amarestaurant. Ku mwanya wa gatanu kuri uru rutonde turasanga inzu yitwa Lotte World Tower. Iri ku mwanya wa gatanu mu nyubako zishima ku ijuru cyangwa gratte-ciel ku isi kurenza izindi. Ifite uburebure bwa metero 555, iherereye mu mujyi wa Seoul, igihugu cya Korea y'Epfo. Igeretse cyangwa ifite etage zigera ku 123 zose. Ikaba yubatse iruhande rw'umugezi wa Han mu gace kitwa Sincheon-dong. Uretse no kuba ari iya gatanu, inihari y'ubwiza budasanzwe, ifite amacumbi, za biro prive, ndetse ku gasongero kayo hari terrasse abantu bicaramo birebera ibyiza bitatse iki gihugu. Ku mwanya wa gatandatu ku rutonde rw'inyubako 10 ndende ku isi kurenza izindi zibita gratte-ciel turasanga inzu yitwa One World Trade Center.
niyo nzu iza ku mwanya wa gatandatu, iherereye mu mujyi wa Manhattan i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi yabaye ikimenya bose kubera ibitero byayigabweho tariki ya 11 Nzeri mu mwaka w'2000 na Osama bin Laden. Uvuze ko ari ikirango cya New York ntiwaba ugiye kure y'ukuri. Ifite etaje zigera ku 104 zirimo za biro, amasare, uburyo bugezweho bwo gucunga umutekano, ndetse mu indani harimo n'inzu ndangamurage hamwe n'ibirango by'ibyangijwe n'ibitero byo ku ya 11 Nzeri. Ku mwanya wa 7 kuri uru rutonde turahasanga inzu yitwa Chow Tai Fook Finance Center. Uyu ni umwe mu miturirwa ibiri y'impanga ishima ku ijuru, iherereye mu mujyi wa Guangzhou mu karere ka Tian ku nkengero z'umugezi wa Pearl mu gihugu cy'Ubushinwa. Yatangiye imirimo yayo yo kuyubaka mu mwaka wa 2010, ifungura imiryango mu mwaka wa 2016. Iyi nzu ifite uburebure bureshya na metero 530 z'uburebure, ikaba igeretse inshuro 111 zose. Ifite hoteli yitwa Rosewood, ikagira ibyumba by'inama, inzu zo guturamo, akarusho igira ibiraro biyihuza n'izindi nzu byegeranye, ndetse ikagira n'inzira ziyihuza n'itumanaho ryo mu butaka. Mwanya wa 8 kuri urutonde rw'inyubako 10 zihiga izindi ku isi mu burebure zigashima ku ijuru gratte-ciel, turasanga inzu yitwa Taipei 101. Ni inyubako iri ku rutonde rw'imiturirwa ikora ku ijuru gratte-ciel, iherereye mu gihugu cya Taiwan. Iyi nyubako yabaye inzu ndende ku isi guhera mu mwaka wa 2004 kugeza mu mwaka wa 2009. Uyu mwanya ikaza kuvanwaho na Burj Khalifa y'i Dubai. Ifite uburebure bwa metero 509 na santimetero 2. Igeretse inshuro 101, ari naho haturuka izina ryayo Taipei 101. Iyi nzu yubatse ku buryo igaragaza umuco wa kera w'Abanyaziya, ndetse ariko ikanagaragaza iterambere uyu mugabane ugezeho, by'umwihariko iki gihugu. Yubatse ku buryo bukomeye cyane ko imiyaga ikaze yibasira uyu mugabane nka Temfo ntacyo yayikoraho, ndetse n'imitingito ikomeye cyane ntacyo yabasha kuyitwara. Iyi nzu itamirijwe ibirahure by'ubururu kuva hasi kugera hejuru, ndetse ku gasongero kayo hagizwe n'ibara n'umuhondo umurika usobanura Ku mwanya wa 9 kuri urutonde rw'imiturirwa 10 ihiga izindi mu burebure kurenza izindi zose ku isi, turahasanga inzu yitwa Centre Mondial de Finance de Shanghai. Ni umuturirwa uherereye mu mujyi wa Shanghai mu gihugu cy'Ubushinwa muri quartier yitwa Pudong. Iyi nyubako ifite uburebure bwa metero 492, igeretse inshuro 110 zose. Nayo ifite hotel, ikagira inzu zo gucumbikamo, amaresitora, sale z'inama, ndetse ikanagira aho abantu batemberera bareba umujyi neza. Ifitemo za biro zitandukanye. Iyi nyubako kandi yatangiye kubakwa mu mwaka wa 2007, irangira mu mwaka wa 2008. Yubatswe n'umu architect w'umunyamerika witwa John Peterson Fox. Ku mwanya wa 10 kuri uru rutonde rw'inyubako 10 zihiga izindi zose mu burebure ku isi, turahasanga inzu yitwa World Financial Center. Ni umuturirwa ushima ku ijuru gratte-ciel uri kuri uru rutonde rw'inyubako zishima ku ijuru, uherereye mu gihugu cya Hong Kong. Iyi nzu ifite uburebure bwa metero 484, ikaba igeretse inshuro zigera ku 108 zose. Iyi nzu bayubaka bari bafite gahunda ko igomba kuzaba inzu ndende ku isi kurenza izindi zose, ariko ibi ntibyashobotse kubera ko amabwiriza agenga imyubakire muri iki gihugu avuga ko inzu zigomba kugira uburebure bijyanye n'imisozi byegeranye. Iyi nzu yatangiye imirimo yayo mu mwaka wa 2010. Ifite hoteli yitwa Ritz-Carlton, ikagira za biro, amasare y'inama, amasantere y'ubucuruzi, resitora y'inyenyeri 5, ikagira kandi n'aho abantu batemberera bitegereza umujyi hanini cyane hitwa Sky 100. Kubera ko batabashije kugera ku mugambi wabo wo kuyigira iya mbere ku isi mu burebure nk'uko bari babyifuje, byatumye santere mpuzamahanga y'ubucuruzi bayishyira ku gasongero k'iyi nyubako, ndetse n'ahagenewe ibitaramo by'imiziki, ndetse n'urubyiniro rufite ubuso bungana na metero kare 50,000. Ngayo nguko rero ngiye imiturirwa, inzu z'agatangaza zishima ku ijuru gratte-ciel, bigoye kwiyumvisha ko zubatswe n'amaboko y'abantu hano ku isi dutuye. Muri izi nyubako kandi Ubushinwa mwabibonye ko aribwo bufitemo nyinshi kuri urutonde rw'izigera ku 10 twakusanyije. Hano ku mugabane wa Afurika nta nimwe yaje kuri urutonde. Kanda subscribe kugira ngo umuryango urusheho kwaguka, uduhe n'igitekerezo. Gira amahoro.